imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Радуйтесь и не денькуйте Богу, który was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami ze Starego Testamentu rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w drugą niedzielę wielkanocną, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego. I za przykładem apostolów i pierwszych chrześcijan gromadzimy się dziś w naszej świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, aby uczestniczyć w Eucharystii, czyli sprawować pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa. Niech wspólne uczestnictwo w tym sakramencie pogłębi naszą wiarę, wzajemną miłość, niech oczyści nas z grzechów i zjednoczy z Bogiem Ojcem, rozważając Jego Boże miłosierdziem. Uczestniczymy w mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której w szczególny sposób pragniemy modlić się i polecać Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłą Henrykę Markiewicz w pierwszą rocznicę odejścia do Boga, błagając Wszechmogącego, aby przebaczył dla niej wszystkie grzechy, słabości ludzkie i obdarzył jej duszę nagrodą wiekuistą w niebie. Także pragniemy modlić się za nasz chór parafialny, prosząc dla nich, dla ich rodzin, zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego dla nich, dla ich bliskich. Pragniemy i ogarniamy naszą modlitwą modlić się za całą naszą wspólnotę parafialną, za nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silnym. Za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych, prosząc, aby krzyż swego cierpienia, samotności złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego uświęcenia. Za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin o święte, powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i polecamy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłego księdza Józefa, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. I aby nasz udział w tej mszy świętej był godny i owocny, teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, stworzyłaś ją, aby przez nią żyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze dusze i ciała. Woda była również narzędziem Twego miłosierdzia, przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienia na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen.
Módlmy Boże, zawsze miłosierny Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż laską, której udzieliłaś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i w wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przybywali razem i wszystko mieli wspólne, sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostola. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokolennego i niewiodącego, który jest zachowany dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście Go, milujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.
Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A wielu innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Милованные в Христе Пану, браты и сестры, переживаем другую неделю великоночную, которая у традиции Костела называется неделей Божьей милосердности. Образик, кожны з нас добра ведае, як ён выглядае. Кожны з нас, напэўна, вельмі часта узносіць малітвы да Божай міласэрнасці, молячыся каронкай, просячы Бога таксама аб міласэрнасці для сябе, для сваіх блізкіх, для сваіх памерлых таксама. І сёння, браты і сёстры, літургія яшчэ раз нам прыпамінае гэты атрыбут Пана Бога, як ён праяўляецца. І Касцёл нас заахвочвае да таго, каб міласэрнасць гэта не быў атрыбут толькі Бога, але Касцёл і Бог сам заахвочвае нас, каб гэтай міласэрнасцю спосаб чынны
кожны з нас жыў на кожны дзень нашага жыцця. Быць міласэрным, браты і сёстры, не вельмі папулярная справа, бо часамі чалавек так думае, што быць міласэрным гэта азначае талераваць розныя слабасці, гэта значыць заўсёды прабачаць, гэта маўчаць, напэўна, гэта быць у пэўнай ступені чалавекам слабым. Але, браты і сёстры, напэўна, заглыбляючыся ў гэты атрыбут, у гэтую цноту, варта яшчэ раз аднавіць пэўнае зразуменне гэтага ўсяго для сябе і гэтым атрыбутам, як мы ўжо шмат разоў зазначылі сёння, жыць у кожным моманце нашага штодзённага жыцця. Паважаныя браты і сёстры, першымі словамі, як мы ведаем, калі Езус Христус аб'явіўся для сваіх вучняў і апосталаў, і сёння таксама пра гэта прыпамінае сённяшні фрагмент евангелічны, былі словы Пана Езуса, якія ён скіраваў да сваіх вучняў, менавіта словы «супакой вам». Гэта азначае, што ўжо ў тым моманце пачынала праяўляцца ў спосаб чынны Божая міласэрнасць. Бог паказвае, што значыць быць міласэрным. Па-людскі, браты і сёстры, напэўна, калі хтосьці нас скрыўдзіць, калі хтосьці прынясе нам якоесьці расчараванне, калі нас хтосьці падведзёт в жызні, то першыя словы, напэўна, калі мы і прабачылі нават для гэтага чалавека, будуць словы «Чаму ты так учыніў? Што я табе зрабіў? Чаму так выйшла, што ты паддаўся гэтай слабасці?» Браты і сёстры, а Езус Христус яшчэ раз на свой спосаб паказвае, што значыць быць міласэрным. Гэта не жыць гэтымі непатрэбнымі эмоцыямі, гневам, заздрасцю, помстай, але даць магчымасць чалавеку паправіцца. І, браты і сёстры, менавіта гэтае скіраванне гэтых слоў «супакой вам». Праз гэта ўсё Езус Христус хацеў паказаць, каб чалавек яшчэ раз задумаўся над тым, што, напэўна, варта пастарацца далей унікаць гэтага зла, далей, напэўна, не расчароўваць сваіх бліжніх, самога сябе, умець апаноўваць свае эмоцыі, свае страхі. Браты і сёстры, мы вельмі часта будзем чуць яшчэ на працягу перыяду веліканоцнага у літургіі слова, як гэтыя слабасці яшчэ дамінавалі ў жыцці апосталаў. І вучняў таксама, як яны хаваліся, бо страх, бо перажыванне, што будзе за тое, што мы паверылі Езусу Христу. Можа, іншыя якіясьці эмоцыі пачыналі зноў жа дамінаваць у іх жыцці. Можа, ставілі сабе пытанне, як далей увогуле жыць, што учыніць. І менавіта ў гэтым выпадку і патрэбна была міласэрнасць, зразуменне Езуса Христа, даванне той магчымасці і падкрэсліванне тога шансу, што, напэўна, варта пастарацца апанаваць гэтыя эмоцыі, гэтыя слабасці, варта, можа, суцішыцца ўнутры сябе, каб далей годна зрэалізоўваць сваё прызначэнне, выконваць сваё пакліканне, рэалізоўваць свае штодзённыя функцыі, каб гэтае жыццё не было ў хаосе, у страху, але каб яно было напоўнена сапраўды ўзаемным дабром і выкананнем таго, да чаго Бог прызывае кожнага вучня і кожнага апостала. Паважаныя браты і сёстры, менавіта гэта дапамагло апосталам, міласэрнасць, зразуменне Езуса Христа, далей стаць тымі годнымі вестунамі Божага Евангелія. Кожны з нас, як Касцёл шмат разоў падкрэслівае на моцы святых сакраментаў, запрошаны да таго, каб таксама абвяшчаць Божае Слова сваім жыццём, сваімі штодзённымі абавязкамі. І часамі, браты і сёстры, адносна нас, нашых блізніх, бракуе нам гэтай міласэрнасці, бо, як мы ўжо зазначылі, пачынаюць дамінаваць гэтыя эмоцыі, як мы ўжо таксама прыпомнілі, хтосьці нас скрыўдзіў, чалавек спадзяецца і чакае, калі таксама гэты чалавек будзе пакрыўджаны. Альбо часамі чалавек пачынае сябе параўноўваць і заздросціць у тым моманце, што хтосьці лепш мае, у кагосьці лепей атрымоўваецца жыццё іншае. Блізкія, родныя людзі цалкам па-іншаму паступаюць. Чаму так адбываецца? Менавіта ў такіх момантах чалавек і павінен прасіць Божую міласэрнасць, каб гэта ўсё, гэтыя слабасці былі зліквідаваныя праз тое, што я буду адкрывацца на гэтую цноту, што я таксама буду знаходзіць у сваім жыцці штосьці добрае, што я таксама буду адкрываць сваю унікальнасць, што гэта будзе мабілізаваць да мяне да таго, каб тыя абавязкі, которые прыналежаць да мяне, я далей годна выконваў, не зважаючы на іншых, не параўноўваючы сябе, не шукаючы ўсправедлівенняў. Гэта ўсё да гэтага ўсяго, браты і сёстры, запрашае нас Божая міласэрнасць. І тыя моманты, калі чалавек не ведае, што ўчыніць,
а пастараўся максімальна выканаць годна свае абавязкі, выканаць усё тое, што да мяне належыць, зрэалізаваць сваё прызначэнне. І ў такіх момантах, калі далей чалавек не ведае, што чыніць, варта звярнуцца гэтымі словамі, которые, напэўна, кожны з нас добра і дасканальна ведае. Выканаўшы ўсё, што я павінен зрабіць, далейшую справу я даручаю Богу Всемагутнаму, кажучы Езу уфам Тобе. Езу, я Табе давяраю, што Ты далей зможаш дапамагчы мне гэта ўсё годна выканаць. Ты мне дапаможаш выйсці з гэтай складанай сітуацыі, з гэтых цяжкасцей, клопатаў, і далей дапаможаш мне годна рэалізоўваць пакліканне да святасці. Паважаныя браты і сёстры, разважаючы Божую міласэрнасць, мы молімся ў асаблівы спосаб, каб Божая міласэрнасць у спосаб чынны праяўлялася ў нашым штодзённым жыцці, каб гэта не была справа, которая датычыць кагосьці, каб гэта не было справа, которая звязана толькі з Панам Богам, каб гэты атрыбут таксама праяўляўся ў нашых узаемаадносінах паміж Богам і паміж нашымі бліжнімі. Няхай, браты і сёстры, Езус Хрыстус уваскрослы надалей перамяняе нашае жыццё. Няхай дапамагае нам трываць у стане асвячаючай ласкі. Няхай дапамагае нам вызваляцца слабасці і грахоў. Няхай гэта ўсё прычыняецца да нашай штодзённай святасці і да тога найважнейшага цэлю, да якога нас запрашае ўваскрослы Езус Хрыстус, а менавіта да збаўлення нашых душаў. Амен. Вызнаем teraz naszą wiarą, wierzę w jednego Boga, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkim. Zgromadzeni w Dniu Pańskim, kiedy rozważamy Boże miłosierdzie, zanieśmy prośby do Boga Ojca Wszechmogącego w niebie. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, aby byli we współczesnym świecie żywym przykładem miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy przeżywają trudności w swoim życiu, aby mogli ich pokonać dzięki wsparciu życzliwych bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, ofiarodawców, dobrodziejów, za zmarłą Henrykę Markiewicz w pierwszą rocznicę jej odejścia do Boga, za zmarłych kapłanów, za zmarłego księdza Józefa, aby dobry Bóg obdarzył ich wszystkich nagrodą wiekuistą w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasz chór parafialny, za ich rodziny, błagając Boga o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieką święte rodziny dla nich, dla ich bliskich i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy.
Módlimy się za całą naszą wspólnotę parafialną, za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni Bożym miłosierdziem wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym i dzięki temu mogli osiągnąć zbawienie wieczne. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa dałeś nam nowe życie. Tchnij w nas swojego ducha i obdarz nas swoją łaską, abyśmy mogli radować się z wysłuchania naszej modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Z rąk Twoich na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznawanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą, pokój z Tobą. Cała krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomaga osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Cię. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskaw
i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuj, jednak nad wszystko miluj, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję zamysłość, jedyny dla Twojej miłości.
Módlmy Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któreśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach i przemieniało nasze życie ku lepszemu przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy, parafialne ogłoszenia. Переживаем, браты и сестры, урочистость Божьей милосердности. Так само наши браты и сестры православные сегодня переживают урочистость мертвых повстания. Поэтому особливый способ ахинаем их своей молитвой. Нехай эта урочистость надалей сприяя нашему единству и вызнаванию нашей веры. Это добрая оказия так само скласти им пожаданні і так само помолиться разом за потребних дарах і ласках для кожного чоловіка. На гэтым тыдні, 13-го панядзелак, будем переживаць выдарэнне гістарычнае, менавіта 35-я гадавіна заснавання Гродзенскай дыяцэзіі. Молімся в асаблівы спосаб за нашых пастараў, за Божий народ Гродзенскай дыяцэзіі, за касцёл наш лакальны, які мы ўтвараем. Поэтому будем молиться за кожнага з нас, за наши сем'і. Так само, браты і сёстры, у панядзелак распачынаюцца ўрачыстыя перажывання гэтай гадавіны. У суботу, 18-го, урачыстай святой імшой, 12:00 у базыліцы катэдральнай распачнецца перагрынацыя абразу Маці Божай міласэрнасці. Вы, напэўна, памятаеце і разумееце, што такое перагрынацыя. Гэта калі абраз альбо фігура адведвае парафіі. І ў гэтым сімвале дзякуем Пану Богу за заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, за нашу дыяцэзію таксама молімся. Маці міласэрнасці з'яўляецца галоўнай апякункай Гродзенскай дыяцэзіі. І, так як мы зазначылі, 18-го ў 12:00 урачыста распачнецца перагрынацыя. Будзе адведваць абраз дэканаты, будзем таксама і мы удзельнічаць у гэтай перагрынацыі. Наш дэканат лідскі будзе мець гэтую магчымасць, калі будзе адбывацца перагрынацыя ў канцы іюля. Але, напэўна, наш біскуп заахвочвае нас, каб ужо лучыцца ў малітве разам з тымі парафіямі, которые таксама у незаўбаве распачнуць перажывання перагрынацыі за нашу супольнасць парафіяльную, каб гэтыя гадавіна нашай дыяцэзіі яшчэ больш наблізіла нас да вызнавання, да рэалізавання, напэўна, цнотаў у нашым штодзённым жыцці, да таго, каб мы змаглі асягнуць святасць і трывалі ў адзінстве і выкананні Божай волі. У меру набліжэння гэтай урачыстасці, напэўна, будзе падавацца інфармацыя, і мы будзем планаваць свой час, каб чынна удзельнічаць у перагрынацыі абразу Маці Божай міласэрнасці. Таксама, браты і сёстры, 13-го панядзелак пасля вячэрняй святой імшы запрашаем бацькоў, дзеці якіх першы год вучацца да першай святой камуніі, на сумесную сустрэчу тут у касцёле. І таксама ў наступную нядзелю 19-го збор ахвяраванняў падчас святых імшаў, прызначаны на патрэбы дыяцэзіі. Пасля святых імшаў будзе магчымасць набыць рэлігійныя вырабы, створаныя рукамі валанцёраў Карытас, і, набываючы гэтыя вырабы, мы можам удзельнічаць для таго, што гэтыя ахвяры будуць прызначаны для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, для тых дзяцей ці людзей таксама, інвалідаў. Ну, такі спосаб, удзельнічаючы, набываючы гэтыя рэчы пасля святых імшаў, можна будзе таксама гэтым людзям дапамагчы. Карытас набывае для іх неабходныя рэчы, інвалідныя каляскі ці штосьці іншае. Пагэтаму, каб такі спосаб мець гэтую памятку, можна будзе набыць якісьці выраб і, як мы ўжо зазначылі, зноў жа удзельнічаць у гэтай харытатыўнай акцыі. Таксама, браты і сёстры, хто хоча удзельнічаць, з 1 па 3 мая ў Смаргоне пройдуць дыяцэзіяльныя дні моладзі Гродзенскай дыяцэзіі. Тэма гэтага года дыяцэзіяльных дней моладзі будзе тэма «Жыць Евангеліем на кожны дзень». Заахвочваем, хто хоча з моладзі таксама удзельнічаць, то сардэчна запрашаем. Будзе арганізаваны цягнік з Гродна, будзе затрымоўвацца ў Лідзе, ў Шчучыне, у большых гарадах, у тых месцах, дзе ёсць магчымасць затрымацца цягніку, спецыяльна будзе арганізаваны. Пагэтаму, хто мае такую магчымасць, жаданне з моладзі, то сардэчна запрашаем чынна удзельнічаць у гэтых днях моладзі.
Падрабязную інфармацыю можна атрымаць тут і ў закрыстыі парафіяльнай, у сёстраў нашых, запісацца можна ў сёстры Халены. І прыпамінаем, што запісы трываюць да 17 красавіка, да 17 апрэля, бо арганізатары павінны ўжо ведаць больш-менш колькасць удзельнікаў, знаць, калі арганізаваць для іх пасілкі, дзе гэта ўсё арганізаваць. Па гэтаму заахвочваем вас, вашых блізкіх, хто хоча ўдзельнічаць, то да 17 красавіка апрыдзеліцца і запісацца, калі хто мае, як мы ўжо зазначылі, жаданне і ахвоту ўдзельнічаць у дыяцэзіяльных днях моладзі нашай гродзенскай дыяцэзіі. Таксама, браты і сёстры, запрашаем на штодзённую адарацыю Найсвяцейшага сакраменту на працягу дня, апрача аўторка і чацвяргоў, бо дзеці нашыя, которые будуць прыступаць да першай святой камуніі, у гэтыя дні будуць мець прубы перад гэтай урачыстасцю, пагэтаму таксама гэта зазначаем. Аўторкі, чацвяргі да першай святой камуніі не будзе на працягу дня адарацыі. І калі будзем інсталяваць далей алтар, то таксама будзем інфармаваць вас, калі не будзе адбывацца адарацыі. Але прыпамінаем, што у кожны дзень на гэтым тыдні таксама апрача аўторка і чацвярга сардэчна запрашаем тут у касцёл на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту ў цішыні. Заахвочваем знайсці той час, магчымасць, каб памаліцца за сябе, за сваіх блізкіх таксама і за тых людзей, которые патрабуюць альбо прасілі нас аб малітве. Такія парафіяльныя аб'явы. Сардэчна ўсім вам дзякуем за дар супольнай малітвы, за ахвяры, за дары і дапамогу, за ўборку касцёла таксама. Дзякуем для міністрантаў службы алтара за службу, для хору касцельнага таксама за ўпрыгожванне нашай літургіі сваім спевам. Цяпер адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся літаннем да Божай міласэрнасці. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і гэты тыдзень працы мы перажывалі паводле выканання волі Бога Айца Усемагутнага. Сёння таксама ў нашай суседняй парафіі адпуст парафіяльным мікрараёне Маладзёжным у 15:00 цэнтральная святая імша. Ад імені ксяндза Паўла сардэчна запрашаем вас і вашых блізкіх да сумеснай малітвы і перажывання гэтага часу. І цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Кирья элейсон. Христа, услышь нас. Отче з неба Боже, Сыну Откупителю свята Боже, Духу Святый Боже, Свята Троицу Единый Боже, милосердие Боже, неугарнёны przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże najwyższe doskonałości naszego Odkupiciela. Miłosierdzie Boże niezgłębione miłości Uświęciciela. Miłosierdzie Boże niepojęte tajemnicą Trójcy Świętej. Miłosierdzie Boże w razie najwyższej potęgi Pana. Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia. Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym. Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym. Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże tryskające z Najświętszego Serca Jezusa. Miłosierdzie Boże dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matką Miłosierdzia.
Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Miłosierdzie Boże w nawracaniu grzeszników. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże pociechu dla chorych i cierpiących. Miłosierdzie Boże ukojenie sercu dręczonych. Miłosierdzie Boże nadzieja dusz zrozpaczonych. Miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże pokoju konających. Miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańsko zbawionych. Miłosierdzie Boże ochłodu i ulgo dusz czystowych. Miłosierdzie Boże korona wszystkich świętych. Miłosierdzie Boże niewyczerpalne źródło cudów. Baranku Boży, który gladzi grzechy świata. Baranku Boży, który gladzi grzechy świata. Baranku Boży, który gladzi grzechy świata. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę. Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest niezglębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w swoje miłosierdzie, abyśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłość przez wszystkie wieki wieków, pod Twoją obronę. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątką swojej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.